Iš kur kyla visos tos bėdos? Tai krizės, tai epidemijos, tai kariniai veiksmai. Они не прекращаются на планете никогда. Jos niekada planetoje nesibaigia. А мудрецы просто сказали, O išminčiai paprastai pasakė, kol žmonės išlaikys skerdyklas, epidemijos ir karai nesibaigs. это тонкие причинно-следственные связи. Это нужно Tai subtilus priežasties ir pasiekmės ryšys. Tai taip pat reikia ištirti moksliškai. Tai ne šiaip savo kokia nors dogma gąsdinanti mus. Turime atsekti, kaip veikia šis mechanizmas. нужно проследить, как работает этот механизм. Nuo gyvūno žudimo iki žmogaus žudimo. Знаете, в чем причина была организованного убийства животных? Žinote, kokia priežastis organizuotas gyvūnų žudimas? То, что священники заявили когда-то, Todėl, kad kunigai pareiškė kažkada, у животных нет души. Вот с этого все началось. kad gyvūnai neturi sielos. Ir nuo to čia viskas prasidėjo.